I Mukono kumbeti dan magitika Doro Peny Uneb tika dako na ko do le mo wongine invigilators la do we Peny Uneb Mukono go do mane karama I ceng baraja invigilators merki dispersing kichwala ge don districts ma pat ento dan wen whicho nyingine they are going to invigilate, they didn't show up ki wachi ni kono mo kana kono go dako later. Imagine class mami chakte Uneb ento invigilators pere. There's a possibility me kwa Peny piano du dor ne peke. Ngewe. Luar no beru ka kara chien. Kake wachi invigilators pe, how many centers are we talking about? PM statistics and panel kama ken. Kake te wachi exam centers te mia chel ema. Ada eni logme nyang ni mi cheng jui ka center ke to ni schools mia chel. Ka invigilators maroma bija bichelo keng. At least no nyange ka gwak pier bich weng dong pe I chako pe ni ke ni ngom time ite nene we eto ene bien pe ko wach go me ni gi nok eto po nge ya di ma pe kida di ma gitie pe ko meti wachene luor ko mati ko tie ni la ko lokke invigilators pe nyo chake leti obukelo pe ko ma diet ka to za so chako dugo And I tell wachene there's a possibility ni chako tiendano ni school mano kwa lope kera wa jom school mano pe mero kwa lope kago ni ang ni ludo Peny pera bili me Peny pera gubu ka pepa mo ne gibano ka mo ne we gubu waro kama leng so any go to the side pa Uneb pian Uneb wachi jom madongu keng teach in donki choyo giyo imagine schools giti why schools more better affected maloya schools mano rak bo madong bo mo giti ken peng iken peng dong scattered kujana yana dong no chakene vigilators mera mutaka me char kono mano dong lo pegane atam ni any go teach mo akibot Uneb piran wachoni in the old system pigram no yo onyogram choice substantive people ben wachoni dano rem I think for me that is misleading dano di mo rem dano di mo choyo dana di mo mero hola Peny ko ti ngar ma ke rama chara chaka ne an ba mero be invigilator ana be la do Peny pange yo invigilators ki choyo ngage par pol kare ki choyo le fonye ki choyo banu le fonye ki beno ki choyo joma non ko kwaji actually wani joma yama korwe gi bana chi they should really find a better way of addressing this issue pero wapetie ikum Uneb pero wapetie ikum le fonye pero watie ni issues matika rising later on manon penyetum must not affect such kind of schools because it is not to their liking. Any parent pa Uneb, so let them get it sorted. Ada ini, nanti yang kwan mekla ngwan pudong kiti tiendo ni an Mario meti mo Peny gi kabir mo kaya macam Mukono kubek kita wachi ludo Peny no kada da